chibai ule voin hi September ni khat sang ni le somni pakhat ni lai ni ania military council ten thunai nan pong lak thasari na ni tahan kalim yo le chevel longai thamsa ila tukin September ni khat sang ni le somni pakhat hian jing ni chuak a thalea tahan bazar chevel dorkai le aveiwak an thanem tahan tu khampat kanan bus service le tahan tu let panchong bus le bike service an tam tial tial ner sia tani tahan bazar thil ret tlem longai thla ila thei her ot pum nga chengza tumbu chengza ni varak tui pumli cheng sang khat serthlum bu khat cheng sing khat munphia pakhat cheng sang khat pangbal bu khat cheng sang khale zanga thei arbom ozati kutum tiat pathum cheng sang khat an tamtel khat cheng zanga manani thu ria tani sarkar thu soina tarlam danin September ni khata tanga ni somthleng hian COVID-19 awangin ramchunga zirna school sakho zirna school biak in zongjong khar le ri tura siati ranni Kalimyo Regional Command Headquarters satangin sipai somni vel ral thum pham kim nen an tlan bo Second Region Kalimyo wa Regional Command Headquarters sa sipai somni chu tun hnaya an ral thum nei zongjong nen an tlan bowa Military Council sipai lamin helicopter mangin azong ursun hle ti ria tani tol sung mi pakhat chuan he thu hi achianga kale PDF te po in annam nget to a atir lama chuan PDF te anzong emo an tia anhuwa an mani mi le sa jok anzong alonia ma se chung sipai somni te chu mun him lama an thleng to ti sia tani ti na soi Military Council ero chuan englai ma in sipai tlan bo omte chanchin hi apom du ngai lova pi le mundanga po sipai tlan bo CDM zom an lo omnual boka kale kho chung mi pakhat chuan nimin lam chuan kale chimlama sipai helicopter athok kwal rei khop mai sipai motor po an tlan kwal sek boka an sipai tlan bo an zong ti anhuwa kan tha chau ti na soi fir fiak Military Council tlan sana mi puilama tangta sipai sang ni chuang anom to thu CDM zom sipai te hna tanga riat ani sipai sarkar hnuwa chin mi za chuang an thi to Military Council ten sarkar na anlak thasari chung hian chin mi zale pariat nun an chan to thu chin affairs pol te chuan an tarlang chin affairs ten July ni ruk thenga an chin sia dan chuan mi somriat pakhat an tling to a tun August ni somthum pakhat thleng khan sipai ten chin mi te an tha zongjong sipai ten chin mi te an tha to zongjong hi mi zale pariat zet an tling to a thlani chungin ni hnia mi pakhat boral angni in thi mi somni pasari thleng an san chho thu August ni somthum pakhat khan an tarlang nun na chanta te hi meichia pasari le kumsom pariat hnuailam no pang sompali ti amin mi pui somnga pasari revolution zinga tel mi somnga pakhat an tela heng nun na chanta mi pasari te hi an chung te hne na an ruang pelovin chin nun phung le Christian te ti dan anga William an ni lo thu an tarlang bok heng ba ka hian Military Council te hian chin revolution beitu te hi an chen na ina lu chilin an tongpong suwa sama an bungrua le thilpoi motelak sakin chen na inte an ti chia sakba ka ral thom lian nen an baizui ti sia tani August ni somni panga khan Military Council ten ral thom lian nen chen na in an baina wangin than tlang township mi pathum boralin mi pariat an hliam thu tarlan ani bok hemia wang hian nuna chan le bungrua ti chiate solna nei lo me chia le no pang an soi sakte mi pui hne na ral thom lian le te an chelek chungsanga sipai te hne na za ngai turin mi pui ten an nge na heng ba ka hian chin mi pui te jinga human right paljamna chungchanga ram sang sang ten action an lak thaina turin an thu chuangen na an tar lang bok ani pale PDF le Military Council sipai te ni ni chungin vai ni anin ka pa sipai lama pariat thi in pali an hliam Second Region pale township chunga fir fiak Military Council sipai te le pale twal chung mi puiweng him tu pol PPDF in kara August ni somthum le somthum pakhat khan voi ni anin ka pa Military Council lama sipai pariat thi in pali an hliam thu le PPDF lama pahni an hliam thu ria tani August ni somthum pakhat chonhulam dar ni vela pale township townyin le zetto kho in kara mongto pina in kana chuaka sipai lama pakhat thi in pali an hliama puana tuamin an zon chuaka PPDF lama pahni in an mal le hnungjang lama hliam an tuar boka ma se ngai to aman ni lo thu PPDF lamin an soi August ni somthuma po in kap le in
PPDF lamin gorilla tactic manga an baya wangin sipai lama pasari an thia an thin rimin an hnai vaya kho chian ta ang khua chu halin an vobok ti PPDF chuan thu chu an tar lang ani July thalai holvela tanga pale hmuna in kana sipai somli pathum thi to in pale PPDF lama pahni an thi to bok thu Union Defence Liberated Alliance UDLA in atar lang ani KNLA Brigade ruka in kana chuakin sipai pathum an hliam Karen State che in sai chi township a chai khuale Pingla dong kho in kara Karen National Liberated Army Brigade rukle Military Council sipai ta chu tukin jing khan an in kap ti sia tani he in kana hian tukin jing dar sari atanga chonu dar khatleng a oa chuta chuan sipai lama mi pathum hliamin pani chu an ngai tom hle ti KNLA sipai te soi chu KLO FM radio in apuang ani hetianga anin kana sanber chu KNLA control area chunga Military Council sipai te anun luli zela wangani thu tual chung mi ten an soya chuti rualin Karen BGF lampo sipai te thlomna le thunun na hnuaian oma wangin KNLA area chunga an luli zel thawa chu wangin KNLA Brigade Group control area chunga in kana na sajok thleng thaidin hmuna awm reng ti sia in mipui tam tak chu an tlan chetan to ani kanet tiri khuwa piusothia polte silaya kani in mi pahni an thi tanin tayiri gen te chang township kanet tiri khuwa Buddhist temple compound chunga nimin pia August ni somthum chomadar somvel khan piusothia pol geng te chu mingsian lo mithen khatten silain an kapa piusothia pol mi pahni thi in mithen khatin hliaman tur thu local news atanga sia tani heng an kalhum tak piusothia pol te hian kanet tiri khuwa hian zantin silayan kap thin ti sia tania he in kana wang hian atuk jingkara tangin security force 10 kanet tiri khuwa chu hodang chatin an endika tual chung thalai mi somthum vel an man thu tual chung niusa an ziak ti sia tani Mataya township kanpeng kholhom administrator vi hlum ani Mandalay region Pin Ulwen district Mataya township kanpeng kholhom administrator u khinzo chu nimin August ni somthum pakhat chomadar somle achan vevel khan Mataya khopuya lola tura kallam chu watundaya khochimlam no pin na sinbula chemte an vi hlum thu ria tani Michina a Military Council 10 mipa pakhat an ka phlum ringot Michina khopui miote chi vengthara mipa pakhat chu nimin August ni somthum pakhat jinglam khan miawri benga duty Military Council sipai 10 silain an kap ti sia tani tua chung mi pakhat soidanin bike pahni in an chuanga an hmalamatangin an kapa an kap fulo an hlo ema wangin chaktakin an tlana an kap zui zel ngala pakhat jok taya an kap fuwa damdoi in thenpui hnu a thi ti na soi an ka hlum ta khi kumsom thum mi ni in nosen piang hlim niria chawa upa fanei hlim ania an pani hian jingdar thumvel khan an len khang zar su tura an kalna konga an lo kap ti siat ani bok min siana NLD thlop tu tlomngai pol chairman u konia in piusothia pol ten kapin pakhat thi in pakhat hliama Mataya a Military Council taruat kholal khinzo tha ani Mandalay region min sian township a NLD thlop tu le in hmang ve tak iyawari thisen petupol chairman ni bok u konia in chu August ni somthum pakhat ni jandar somnulam khan piusothia polemi ten an kapa in chung om pakhat thi in pakhat alhiam thu tual chung mi ten an soi min sian township changdang kholal hlui iyawari thisen petu tlomngai pol chairman u konia fapale anaute chu silai ka fuan nia afapa zo kumin thata chu min sian damdo ina athi ti sia tani chutiang bokin Mandalay region Mataya township kanpeng kholoma Military Council taruat kholal u khinzo chu August ni somthum pakhat nimin jinglama athahlola tura kal chu tu ti sia loten sa hlum thu ria tani Tanze township chunga khopani atangin mi som pani man anni Tanze township kapangchia khuale leichian khuwa om mi som pani ta chu nimin August ni somthum pakhat tlailam khan sipaiten anmanti tual chung mi ten hen atanga riat ani tual chung mi pakhat chuan kapangchia khuwa nimin chun dan hi le chan vevel khan sipaile police te anun thlenga report an don danin khochunga PDF 10 oma ral thompo an nei boka wangin an dam ngala anu ami pali an mana
midang chu khothen ommi ten ni ti in a soi sipai le police ho chu an tamin an ron thok rip hle a kalei chian khuwa kapang chi khuwa le nuaku khuwa te po an dabvek bok ni in tual chung mi ten an soi boka nuaku khomi pakhat chuan an ni chu zan lama an run lut le a mi pariat chu sipai ten an manta ani ti in a soi Military Council 10 Air Force training nan kezi somngarit aircraft bomb za apechuak Meithila Air Force training na hmuna kezi somngarit aircraft bomb za chu nimin khan lak su ani thu le khoya emo indonun chanjirna na man ani thu CDM zo mi puilam tang captain ngi tu ta chuan soi ani chuan hetianga jet fighter ata na man tur aircraft bomb engamazat an lo ruwa mana an pechuak hi nakin lokatana an lo in puwa chana ni thai mela mani mi puite tilum turin an in buat sayani thlo thaina pilot te po in an ngai tua chu anga yani military training nei hi mi puilama bom thlak tur ti na ni lo ti na soya kezi somngarit aircraft bomb na tho chak zong chu mitar zani biala athokna hle a arwala thlak ani chuan mitar sangkhat chuang bial thlengin athokna hle ti sia tani Chinduin Luipuya Military Council in Navy manchi speedboat among tan Sakai region atanga luang chuak Myanmar rama Luipuilian panina Chinduin Luipuya Military Council sipai firfiak ten ral thuam chi sang in vuana Navy manchi speedboat an mangtan ti sia tani August thlakar top lama tangin mungyua khuwa an luta tuipuilama da thlak ania va in September ni khathian na kha ma commander jinkong kani kholam pan na security atan avoi khatna na man tan ani Chinduin Luipui huam chunga om kani minkin le khosang sanga mi puiweng him tu pol PDF tale Military Council sipai te chu anin kap deuh renga chung lai vela vai vanan sipai ten mi puita private boat an man sak thina tuna chuan Navy sipai manchi taktak anon mangtan ta ani Deputy Commander in Chief General Sowen chu Russia rama akal Myanmar Military Council sipai Luber.2 Vice Chairman of State Administration Council le Deputy Prime Minister ni Nachel Kobok General Sowen chu Russia rama tukin jinglam khan athok chuak ti siat ania heti hian tun thathum chungin sipai hroi tulok pathum te chu Russia lama ankal to ti na ni Military Council sipai thu chua chuan General Sowen chu Russia Defense Minister in International Military Skills Competition show a tel turle Russia military how to tebaka sarkar hroi tu te na in batura asom thu tarlan ania General Sowen Arwalin Deputy General Angsole sipai officer dang te po ankal vea August tha a International Military Skill Competition naitak honna ceremony a khan Military Chief Army Navy Air Coordinating Officer General Mamau e chu alovatel to a tuna akharna ceremony a Deputy General atel vele donani tun tuma Deputy General Sowen akal hi ral thuam indor chungchang baka khovel ramte pompuina le thlomna mutel thai abai sei thu mithiam ten an soya General min au hnayangei po June thla khan Russia rama thlok lutin choimoina te alodong to bok ani Military Council ta hal chiat vekto kinma khotana eitur le cha khai dang thokhom chu sipai ten halnon le akhopuma hal chiat sak vek ania wanga mi telei nat le khongai na donga eitur le cha khai dang chi sang puithiam sikula da khom chu tukin jinglam khan firfiak sipai ten khochunga lutin chung eitur ta chu anei zo saknuwa adang zong chu an halral vek thu tual chung mi pakhatin khetet media a hrila ani chuan tukin jinglam dariat vel khan sipai ho chu kinma puithiam sikula non thlenga chuta chuan kangmai awanga har sanatok ta tanpuina thokhom eitur le bungrua oma chung jinga eitur ta chu siamin an aya chumi hnuwa thilpek dang chi sang chu an hal chele vek ti siat ania mai khu chu a hmu thaya atir chuan puithiam school jok an hal emokan tia anhuwa mitlom ngai te thilpek te an hal ti kan thria ti na soi firfiak Military Council sipai ten June ni sompanga khan kinma khuwa hi akhopumin an lo hal chevek to bok ani NUG Financial Budget chungchang BBC zona chungchanga NUG sarkar hnuaya Project Finance and Investment Minister Utin Thun naya channa hi han khai khom ta ila Utin Thun naya chuan Financial Policy pathum oma an ngai poimo ma sakber chu mani in le lo tlansan ral tlan le ti hlum tok chung ta tanpuina hi ania
atuta chuan CDM zomte thlatin hlo tur ruam han sak le a pathum na chu mani invent theina na mamo tan puite ani chuti rualin defense lam budget po omnuala ma se kan ngai poimo jok chu CDM zomten nia tuna hian mi noili le point khatvel an meka chu po chu kan la khom theiza chau ania an thalo tur chu chorualin noi ni anga lo da ta ila mi noili le point khat thalo tur chu thlakhata chiat billion somriat vel angai ani tharuk chung hian billion zanga vel angai buka chuti lain risial na lama po US maktadwai dollar zathum vel angai buka chung IDP campa building sak damdoi lampek mun him liberated area lama ele bar tur pekatan ringot po chiat billion za chuang angai ani chuwangin hetiang har sanna le din hun khir taka NUG tana tax lak ve theida chu spring revolution hlotling ringa baitu mipuite chunga ain ngata ma se tun thlengin mipuite le CDM zomte tan omjenein engmati sakana nei theilawa chuwangin antana kan ti sak theinan aunlan hnuenchi noi u3 lottery program hi kan ruam hanta ani hei hian CDM zomte tan an thlatin hlo tur akavar thei kan bai seya he lottery shalna tanga za som sari chu CDM te tan puina na man turani don ti officialin ka soidu boka tun ha hian a khailaka system maintenance ti ngaile program upgrade ti angai wanga nia azo vele ni khata darkar li chi kan zuarang chutianga ni somni chuang kan jor thei chuan chat billion somni vel kan mu thairin oma ni khata billion khazel kan mu thai don ti na ni achan chu dakar khata lottery ticket noi nga vel kan thal thayang achan chu mi puin hlok na le wanei tumna lam ai ma in mi puin revolution hlotlin na lam ngai to in an le zel wang zo kani chu ba ka NUG sarkar hian Myanmar mi puite chiatling khom paisa US president order fix da lak suwa thailo dollar billion khachu lak le thai turin kan ngai towa ruam han na kan siam mek bokani nakin loka revenue generation tia ko income om theina pakhat po melhria tir kan tuma Myanmar mi puite hena tax khon chungchanga chuan sethiam lo tam takan oma tuna kan soifia du chu kan tax lak tum chu volunteer tax angchi ania pek lo thailo angchi ani don lo CRPH nena kan soi ho nuwa thu chua siam anianga hei hian mi har sa le minol puitana ti ani don lova sumdon na nei le business farm neya thilti thaideu te tan bi kania chu po ti luina ni lowang company nei te po in du thlan tur an neyanga cooperated income tax nge personal income tax jok ti chu an du thlan tur ani dona aom zia chu self assessment system SAS anga kalpui ani ang khai khom na nei don chuan CDM hotan lottery angchi poisalak luna kan boipui zelanga resel na lam kai hnoya tan chuan package program kan ruam manang abik takin democracy ram sang sanga om kan sangoi zon puite hena tangle development partner te tangin kan ruam manang defense lam chu revenue generation atanga sumlo lut atanga ruam man anianga budget zongjong chu kan ngai poimo priority tura policy kan lo don to angin kan kalpui don ani chuti rualin kan soito angin USA ya Myanmar mi pui paisa billion khat ompo chu lak suatumin kan boipui zel don ani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thak theide chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye